dia de na nyame ama ekoko o ma timber o ma bauxite o ma diamond o ma gold dia de manganese nyina Nyankopon de amaye na ntia asofo pa mu gina bia o Ghana ha ne sen o ma antia hye no mo koye to mo sa amra bi Ahina kwaba ni je osumini bokode obade na mada woro ya sehia bi penifo se 30 ya nya acheso da no so obi nso bu bebi sese bibi nti enye ya mfa kyenhye kotodwo se se 3 wo ha mfa kyenhye kotodwo ene tire nso nte ya enya acheso ya beso pia me chene hye me ha ehim ehim tie da abeshe ayi utedi akoso over the weekend ma me hye me chene nwi sentina me chene to ene me se dia wo de beba pa boni aseda de kwada hwan ase Nyankopon so aye dey wabo o man Ghana o man India boy ni ye man India ye kwada hwan ase o man wo ye so se sa na course na da bisa minima kankan se aseda ne mpaye prayer and thanksgiving se mahama ba ye ne ye kwada na se Nyankopon de na ba na mu de he se we agulofo kura ye biu ba we de ye wura mampanin John Dramani ma agulofo no mo ye hefo agulofo ye ma ono maka wo ho abom Ghana nyina omutimi gida ba akosi wo bom pa ye sreba mbo ne nkoso ma Ghana katachi ye empaibo enye bibia wo wiase anka na sa Christopher hwe empaibo e kan empaibo e kese empaibo communication between wo ene honhom a wona nenam so chase e na ye bom pa ye nti die no mo de koto nyame anim wo ye wo nto mo koda ho ase je Ghana aye na se nyame wa he bebere dollar kura se swat na Nyankopon twa dollar ponchila de wo bi wo se nyame twa dollar na dollar so kwati a Trump na ono no opeso ye no ho kyankyena nkyan na obi ayi ne niam afiri ho na obi edi ne sika na ne dollar no ayi se Ghana sika enko ba bia na empire no te metiti se yeso mo ko bompa na me nyame nwanwa se Ghana at 50 na Ghana dabi Ghana D50 ndi acho no na no se mo ko bompa ye ombo mpae na nipa no man ko e Ghana at 50 no this can see no so ye akonta na ode Ghana bo ka mo de cheye nti no empire no anti when so free se sika ko si obi so ana na se sika bebem na se unim se omutwa akonchine bi eto ho unim se eno na covid time ena na akufu ado ka se kristofo ene nkremofo enye emomra no mo mekire ekwan befa so covid ebesi eno besi eno mo kwajeje brown envelope eno eno metwa fasting ye fasting ebo mpa say covid ne ko tata no kra na 3 days no mo ye wie ne na nipa hye fridge no kra fridge ayema covid 19 say ku bia ene ba se nka ba dwun de na obi akọ nti mpa ye be ne yakobọ aga na enya muaye yente ya na mampanyini efra Ghana asofofo ekobọ mpa ye say ye ba be si cathedral ekoto obo firi Israel ma asofo ti kudam pa hwempanyimfo ma ko school do mo sa koto obo yi so na adan gatai say adan ya swimming pool urko ya pool gra fa pano na o de sugar kakra gum na de abobi na wadi na ko be nti Ghana fo mpanyimfo asofo ti mi bọ mpa ye mo man yeye na cathedral ba ko mo ko bọ mpa ye to obo nyino man ti ma nya na nyeye we mampanyin ni Christian Council na Christian Council bi o Ghana ha omo ha nti Kristo man ni na o man be na yeye a Kristofo na man yeye China omo so nyame ho menko ho na o TikTok no ni na China fo no omo wa sori den bi omo koso omo nse den ni aso den bi o nimdie na me o man koso nimdie na krono ma o man koso krono ma o man koso obi awia ana se Ghana de yawia Ghana edie na Ghana ye wo yese ko ye ni yese ko bompa ye ko twetwe nyame aso edisa akomfo man free ya ne mpa ye wo akomfo ye mo ho na kam bebe ye ntante hini ne free mpa bo na ne am free mu ha ne be free ayi Christian Council na se ye kan okra Christian fo ntimi free Christopher nkan okra untimi free akomfo anya Christopher nyina ne hefo nkan na sa Christopher nkan okra ja Christopher nkan okra me na me ka kire Christopher okra be na me ka kire asofo ni nyina awu nkan okra ebi mu emu nyina sofo be na so kan okra Ghana ha omo ho ebi ho omo e no kure be na mo ka kire asore be na ko ya kan okra bi a kire wa abo wa abrabo
asori kan okura nko beto collection ubu forma na de bam so ye adenti na so obi bo afode a ye ntwere obukum eto so dudu de ntini o se etwero sene nya me se yi bosom na so a che o pe ni mu na nim se ntutu so dudu ye gina afi enye bosom ya adwuma wu yenye ne mant titi nyame no ne ye bibia afi na nya bosom ukofa Christopher do mo ho aba won so mo na akobọ mpae empire bay on Christopher mpae ya adwuma regional minister Kumasi ade kra no wo mu akohene obo bi ayija ha CCC enye regional minister na call tama mo ye se mo ye asantema bibia o mo call ye lake bufu ye obi no obi lake bufu ye enti akopata lake akopata no o se me no de me bisa o na me be kan asofofo tete ha sisi dan si nsuom afeli fili nsuo ete ho nom tete nsuo ho sese ye nema bebre sese nsuo ukobọ mpa ya kire nyame de nyame nya biem eni aseda ade ade na nyame nye nyame ama ekoko o ma timber o ma bauxite o ma diamond o ma gold di ade manganese nyina nyankopon de amaye koi e fensen blaze ko hwe ahwedifo no mo do football na abebo wo mo ahwedifo na blaze fo do wo mo mom no se nkomo da nyame ase sa ahwedifo mpom tim dia bibi wo mkrom di na Ghana ye ni enti asofofo ko gina wo se ye bompa ya anyo mo fele boni enye wo mo nsode no maboaboa no Roman Pentecost yesi ni nkro ne ba a mo gina wo so mo bompa ye no enye wo mo na agigi sika a mo ntimi fa mo nsode mampo omo ti asode mo sika we sa collection ni sika o magigi egu ho no ye ntia na Pentecost fo ekwakwasi prison nipa nya boni no nkodem omo de ma Ghana na adwene ye adwuma sa sika no mo di si prison no asode no mo ntia asode na ho kire no Pentecost for bin tia so no mo ho kire no e se ko mbo asu e wo swimming pool ombo nkasa tena se adwon so ane nia se nsuo no enti omo ntimi nko nsuo no nsuo no ho nte to ono nkasa ye bi wo na sore so de bebo asu we mutim bompa ma Ghana ma ne yeye we mu empire bon de no mo bo ya nyankopon ya kire mo se oman no esai e bia kwan mpanyimfo amudi anim momwa oman no we esai nema bia sesai ampanyimfo mo bo mpa nyame yi kire mo no matima kan wasem empire no mo so mo bo de na nyame yi kire wo mo se enkoyi wo man Ghana yim mampanyini ye ne se afofida no aye 1st July no eno na wo mo fansi ho enti se na okay enka de na nka me pene se o mo de si ho no enka mo bo mpa no wie nura no kenne ko mo nyina ba bonten abeka kire mampanyini se o mampanyini ye bo wie ne nyankopon se ye nka nkire wo se o mo parliament ho no sika na edi tua o mo no ye te Ghana ha ye di series etu o mo ka dollar nyankopon se ye ntwam nyankopon se ye mo obi ani nso na katu ye de ma no krono ne katahye ne proye no ye ntwam o se anka ye ntwam se na o se ka nyankopon ye wo ma nya sa message no enti mpa no ko bo ne sei o mo po mo ma confo one day na o mo se ye mo mpa ye ma Ghana na ye nhwe niema ye nsuo ene ya sase be ka kire se mfa to mampanya nim ni ye fa to asofo de ne ho ne ye nhwe ni ye nhwe enye ya mfre mu ndi na ye na so apart from Kwame Nkrumah tab no ne akonfo din sa wo so afiri Kwame Nkrumah tab president be no ne akonfo din sa wo so a wan frɛ be ye news wa bia ma ye be ye me ya ba ne wo senka mo ya akonfo ye nsra de o senka wo senka mo ko ye nsra de asofofo ne sra de ena be ko na mampanya na wuruma o me kakra na ye be mpa ye be didi ye nsra de kama COVID ba ya no mo to aduane e de kone na masori kwa cheche no na ye ka ho ya akonfo ye nsra de so ti ase ye didi enfifire ho wo ye konfo ya adwuma konfo bia no osra de wo ye konfo na asra de o social media wadwene no wo fam ni bosom kone kope bosom enya kristofo no mo se sika na dwete nya media e de no mo asra de aso dem gigi ahia fo sika ko hwe mo kwansi o maboa no guo o mo tie trotro mo konfie ko sesa kwansi boni we mu to mfa mo sa mo ya sofofo Ghana sofofo buo mo ho so mo ya sofofo o mi se o mu nyina mi nyi obi amfirim e Ghana ni be na ha so ka na kure hwe sika amagigi na bo afode o na to collection o na ye weye o na we na mo gigi ya na mo nya mo hu se pam asori ya wo ko pension wo ko gina nyame anim e dey say no be ka kire Ghana fo yi na we be na mafra konfo me de nka misisu se na nka se bia nko mo ye omo de ni wie ya na na sa ansa ka ye mam nso ma konfo kwan se omma ye one day se ye nsesa Ghana akonfo me se ye betuma sesa Ghana se ye organize mamo yen ye sante hini na ye di sa wo so am che se ye organize bi mamo ana yen pe
na mpa nso se ma one day mbo se na me kire say omo firi di ma wo mo de ko sisi yen hwe say time wona na Ghana na mo say ayabosomsom man no na obi fo obi yira na obi wi obi ade ko hwe ma so de mo kro no ekoso so fo mfa ne phone to no mpiriti 30 minutes mbra so e bo na da ho a so baba na da ho a o the full property wasa hwe unim so obi obo keyboard aso de etua na ka so obi obo ye ntua ka mo keyboard wonte so obo keyboard etua mo ka wan ntua na ka wo ma enti yemu se omo se omo de collection ko no akato be na de mo wo anko boy no infa so de obo keyboard e bia bo wie no asem de me bo am wa sore na apija enti mo so otua me ka de na ntua sa enti wo tua wo ka e na wo bo na de wo de collection na ono de to aboa 11 cd na wo de ba me etua ka ono so akato be na de ma no osoro be hye na na mu na ka obi be tena se aka se asore sika yemfa mo wa sore ma kristofo aye se kokuo wo ma na de na sa don sa kon no atwene nsa sa na kokuo tie kristofo e dom tutu kokuo ho atrimodin omutrimodin ankasa uyi omufiri wa bank ofo na wo wa usika da bakoto bank no sa de interest asi hu asa de abo bosia ufiri wa lasa wa ne ma so tiase ma omo nyom ho han bofo kristofo mo nyom so mo ye han bofo on se mre bebere no makasa tia comfort sa ya idin e ti wo pese o chese mpa ye omo ko so le shi mere free mpa ye mo bae ebia maaye muti aso dem bu nipa sei wo ko bompa ye menyame omo kro nyankopon ho yo mo tan wonu se okotation nyankopon se asofo aye se kwam kafo wonte ye na wo bia we kwam kan ya nroba wo ko bompa ye menyame wo mpa ye duru nyame anim sa asofo fo mpa ye duru nyame anim dia aden na nyankopon fa bibi nyankopon so obesi aso dan ya mimi isi ma so dan ya se meti am isi me busum fie mi ye madwuma fifire busum na ye adwuma na mi si busum dan o obi na so ma mi sika so fa busum dan asofo no omo sika no mi si busum omo so dan no enye mo anam to collection no enye mo amusika ene de ye se wonu mi se sofo ho kire na yesi ye mo afode na emom se asode ba ho kire na yesi mfa kompa ibom nipa bonefo sem sei nipa bone sem sei mo nyina na ye bo ho mpa ebi mo ha ye bo afode mo aso ha mo na bo afode mo asode ma na mo ho kire wo mo no wa sore mo bobi ho na mbo ma no kire nipa ba ko mo bo afode ma mentimi mo ne din ba ya bo ye mo ye kura bo ama nipa be nan na asore kakra ko mo ti asore ndi fese ni amura nan ne ehu so mo ho enan no na aba so mo ho kire wo mo anan no maba enti wo so dabi o enti ka wo so foro wo tae ne sei ka wo no so hu se dabi wo hu kire no kama na nipa no wo bi no watua wo so bi ti aso dem o ne lag be krontimi ntua ye twa wo da so mu obi dan tam aso enne no mo ye enne na asofofo no on so obofo mo nya o musika wi o ma ha se ye bon krofo achi nti o ma sha se no mo ho kire wo mo na o ye bibi se da obi eye wo nim se Ghana obi ya do kakra bia no wa usika no sa de bo obosia no ana so de ache wo no o ho process sofo ati osika nya betuo mo nyina ka se nyankopon se no me nka obi obedi obi fifire mo asofofo na mo di entutuso dudu a obi asem fifire di abeto collection ne ho kire na wa mo nya me ntua aka ti no wa yalefo no asofo bebira wa yalefo ko yen ko hwo mo ma kapo paper no ma wo mu gu ho boni no mutuo no mu di we mo so bo mpa ya magana se na yewu Oma boy wi o. Oma boy wi. Oma wi na 1st July no boy. Ta abani ntam ye hia mo pai bo biem. Se ra mo mebira mo mo pai. O pass si o mo ne santehene nkasa. Na santehene makwan sa akomfo ye mo pai. O mo mai wo de yemfa se 21 days. Eduru ho a yemfa solution mra. Etimi mi bisa se. Ne yemfa sa akomfo ye timi sanga na. Mi bisa se asantema mu ye wure ye bibia ya akomfo. O ma onye bibi ma asofo na edikan abebo mpa ya bia no da ase santehene sebe nkonwasem na kura no no kin Solomon hwe onte se yankrofo bi o dabi o ka se hwan santehene na we hwan na frɛ o mampanyini o mampanyini nko na santehene nko on se ato aba na yi no so ti ase yanto so aba endika o mampanyini kura frɛ se asofofo enka mombra na mopapa da bi o monfofra konfo o mon nananom bibi nko ye o mon de kasa kire nananom o mote so num se no de enyi abro de ba yenti no montimi nka ankire mo o mon kan kire nipa unim se asore ekuo no mate o me se nye ni nyina hwe ma me ka asem kire o me metie asisi yi se me bosom be ka asem na ho ba asem a sesesere ku na kan ye sesesere ku na kan ye okay so fu gina ho no preach no se hwan o si bible say unim se sofu gina ne wura firi Yesu kura asamba o se Bible na kan no kan Bible na edipa nipa na twero ye enti wo de kwese obi enti o mo fa Bible no mo kan se o mo de bu nipa enti enyo mo areho ti Bible na ebu nko na wo mu asisie nko na wo Bible nim na we mo so mo pa magana fo we mo
so what ase mutu wo se mabɔ mpae se o mani mu ayedin e na mkɔbɔ mpae enti ne aban ne nkɔ market no nkɔ se yate ayon rosso so yate cement so emu yate so ana banchi yate so jene yate so ana mumum de yate so yate mo so da be emu they say abana na yi ni nyina na nka ye 9 million but they say 6.3 enti aban na te so yen kira aban fatiri okra mo ba aban fatiri ode kra cement ba aban fatiri a ode kra ayon rosso de ba anwan so say no 6 million anwa galon e ma na omo ankase ko omo kwan so no mo ko hu se omo ko ye na ete so abanto omo so bete so aban timi fa ne penti bibia so petro no kra wotumu no o kra petro do se na bagana petro na aban ne tumu no o kra do se na eba ena ohu de economy ne tie a wode kwati bibi so aban taxi nye se na wo Ghana ha na kwati ka so driver ni ntini sika so aban taxi do se na wo Ghana ha kwa bijan ha ya akohwe bibi aban ne kra de ba wo eti so wote so wonim de ekom no betimi de afa so wote so wo nkra hwe ma betimi akwati bibi so de no akra ba yete Ghana ha na Dangote efiri Nigeria so ba Ghana cement e wo Ghana ha omom ye cement wa na de na efo omu tutia ma na sa akoy wo be so man ye wakwatena ho akwakwaje sika hena na me hwe video bi sofo bi a o kire se aban we aba ne de o ba ba chichi asofofo na omu gi sika se katudura omu ko bo mpa ya gi sika nyina no ye ba chichi o magum sofo bi de o yi ne ho afirim o yi ne ho afirim o pese o kire so ye smart ko bo mpa ya mabuo agi sika na nyame ntua wo ka sa bo ebi ni ha bonsambo watima ko Israel ko fa bonsambo abeto amagana fo asa afa free pray ni mukura free Israel ba ye no ya sa de ba Accra asa afa toyinka asa men kwabrane sa gubuo so hira bo he ti nyame kasa kire nkrofo we mu ei yet Ghana e boy ensem ko he China omo ye machines Ghana bobu kretimi ye slippers ne yes slippers ya Ghana made so o ye kura na so wan fa Italian ayi stamp amu wa ye nto Apostle Kwa Joseph ete here ye ka anka aban no betuma so na sene abiem ama nipa asua bi etima bo man na ye nkra ka amma no na mo bone ne katasehye nti woto se ukobom paye sofo no ukobom paye okay say amamuo no say sofo de ye se mo ukobom paye a say amamuo no aburo aban ne so enti o penyankopon nim de e na mo se mo na mo ye nti solution bi mo fa nkoma aban paye ni mu no mo fa solution nkoma aban se aban mpa na ama ye boy no se ne yahunu mu enti Nyankopon se Apostle Kwa Joseph kokko bie no ne fasika hyem na mu miem na nkora nsua na mu Ghana nya no nkumpo na nka Ghana ha manfo timi yo sa ene bebre unim se ade ye de hihye yasimu mu di adi so friend toothpaste se de mu kan se toothpaste unim se pampro ne de ye enso so China for na ye Ghana ni factory bi ha me nkrofo bi fra ayi friends Tanzania akwa ho Tanzania mpo muro fi country no omo so omo pe company a omo ye fence Kabe ene Kabe ya di ya ene Condems milk unim se Ghana ye nya factory bi ha Abidjan nam ko nya factory bi ye nya bi wo Ghana some say ye slippers so that ye Ghana me slippers any shoe se da aban afre mo se mo mra me bompa ye kamukura kamonya akwanya se aban no hunu se Ghana ha na Christian council Christian mo kan se brofu se Christian nation enti nana mo de ye nia ni suade hunu bia Christopher man enti ya Christopher man de enka Nyankopɔ be yi ade papa akire mo magigi sika hye mbotom ko bompa ye hwe na me se na 1 July ya no mbo yo na wotwe mai na wotwe mai twen ne wo mo emre enti je no mde ba ebi e beba time no a omo ko bompa ye se covid e ba ya akufa do frɛ wo mo se omo bompa ye ne unim se ade no mo je brown envelope pro omo ye fashion one day abodo na mo je brown plan no mo she day say ye ba ya kɔnkyere etinka wen ko mo boy na nka mra da na utimi se no ma plan de omo ko Canada omo fa mo ayemla se mpa de mpa boy communication wo do asema ko to nyame anim enti o so nya resource so family Ghana fo do mo nya no mo family mpa ye ebi ko so wa yija na he fo no Ghana fo asante fo enti he de ogyina nyina de no anya so fo ya am ko bom paye e ma hwan e ma akire Nyankopon hwe ma men ka asem kire wo unim se akonfo the whole Ghana nyina akonfo betima gina ho akom 3 days basa bi ansi me na me ka kire wo
enso opa ma asofofo ma Roman fo mra Pentecost fo mra CAC fo mra we mu mra na ye mo one day so mo mpa ye obi abeka so no nyame na ye nya atwom fo we pese me nkum nya fo we na chese nkabom ni asori yakai sori bia je na domudi obia ese ne de ne ye enti emu sase Christian cancer fo yi mo hye mo bompa ye enyam bia no sunsum sori fo mo frɛ wo mo ajagraja mo ma frɛ wo mo ajagraja mo so nko ana ebi bewom ajagraja mo so nko so munya ye difo omo na sori na ya sunsum sori ye ka sunsum sori a wonim se nka Kristofo omo nka no kore Roman Pentecost ni CAC ni hu nkore ba nyina no e wo so wa sori ba na ba ka chense katachi ye de ye bompa ye kan bra bo no kire wo ne mo se sunsum bi ha wo de ya mesere wo ko hu sunsum sori no mo mboa wo na ye de Jesus hwinim ase break and loose wo break and loose no say ne tuko tu free ni mu twa on tu free mu nya Kristofo nko a wonim se akomfo se ye se obi ye bo obi hu ban a ye gi tu aboba ye gi sekan na ya gi ebia akokɔ a ebedi adanse abosom na gi atum se anase odwan a abosom be gi atum se obaba ho ban enti one bosom no wa apam sofu gina so de ma mo ebo afode owi a wase ye tutuo pe onfa na no tutuo se ne kada koro wo fie be wu a onfiri bo tuo ho na ewu ebi ewu han na ewu ye omu be di adanse enti wu hu bi tie ka adanse fon be no wo do anu akotutuo o kada koro wantima ban ko na be de waba me mai enti asofo no bi wo ha omo obi kura de second team ko gina nsuo ho na nsuo ne papa dia nyo no me se nsuo ya bosom se na me kire se me hu bi nti omo no menka se omo ye sunsum sori obi o ko nsuo ko pompa e bi sunsum sori sunsum sori ni Nyankopon ne bo nsuo ne honhom tena nsuo nim enti sunsum bi firi nsuo ne ba yadwuma ho na nyame ene bi mu so da so bo omo nsori ma asu wo se nsuo enti ko bo nsuo swimming pool e nsuo ne gum pipe ra na se abura plumber fo na aje ho keke pipe ne gum na se wo ye sofo na aka we kire wa sori ma enti adwen ye adwuma enne de animdie na aba no ntimi na da obi bie mu kan no kore kire wunua kan no kore kire danfo na danfo so nyi wuni ye ntena se nye bone sa wunim so kwa asori na ni sika ye ma post asori sa asori be na ko enti na minya bie enso pasisi e ma despite e bakura mbra se na de oba asori e be ma post ko sin wunim se na ye mu asori pani enye post ana asori pani de enye post o enti me ye bie o asori pani na po asori pani e post hwia kai asori pani de se wonu de e bia ya ma o so bia na ahwe sika so asori pani de ma o de a wuru ye ko kasika ye mfre wo wo be hwe sika nim o se aba for de ma so fa bobida me de ende obo otwa oro e ba enko no no collection kro pa ma na fa 2 million to mo be yina de debi otwa tie de make am ti na wo ka me se nya o mu nyina no fa mi ni media metim mi ni media metim obo afode obo a kwa enko no ho ekogu asori ko fesim na se dwumadie ne bibia wo ho a wo sa asori ne ye enti busa ho se e de na sofu yetua ne kaboso me enu mum de obi an kire me ndi ntia ni metima kire odi ntia tuom kaboso me omunya katua bia wo soro o ma gina sasi so adi asem na wo kan enu mo se o Kristo ni yan hia katua ya nya katua wo soro hyehyɛ wadam de wo soro nti omo beto collection ne ma mo no ye ntua o mo ka nti omo nyame ne betua o mo ka nti wo waje wo de a akatua be na akwaja firi nyame ho waje wo de wo ye tia ka bla also for powers ye ntua wo ka enti se nyame ko fa katua be wa waje wo de se kwaji bi ena se wasisi o mo mo anyi nam dodo nsen kwan nam dodo nsen kwan on ade am de Kristofo ho ya wo ne se ebi mo Kristofo se ye timi ba afode wa asore on sa konfo ye ma afode ti se timi ba afode de ya bo afode atolan krisa ma sofo ade ne ma afode ne entomatis e ma nsore ma ne di ebinya ne se enye de kopɛ ko se de bia ye tomatis ama so ne se nsore ma ye se ne se bosumi bia ye ma afode ne mfa ntoka e ma baako enka afri pempie bebrebe enka ye obi anya bia mo obi aho atɔ no ko obi anya bi wo de antima tomatis ye ntopragia emma no se bod be adwuma so na se eduru aye kwa o betima ko so ati ase unim se asore no bebere atiti schools enti yemu se asore ba ne ntua school fees ana bi o bank so ati ase na nse kure se Pentecost se o musika bia horo se commercial bank o se se mo amomfa mo bosia mo so amomfa nya hwe ena egu ho ena obi ahye skirt ba ko sa ade aba asore awale kura wonya bi enso sofu hu no
Why? Chia omo ene yanko. Chia sofo na ekobọ mpa ye ne yanko. Ko na sa sofo mo kobọ mpa ye ne de. O ma ntia se no mo koye. To mo sa mra bi. Nti chia omo e. Minim obi a wo. Ghana sofo mo kobọ mpa ye. Owusu bempa wo mu. So owusu bempa de o mo no be de. So on de friends president for sofo. Owusu bempa wo mu Lawrence Tete wo mu. Agrada ono so ko bi. Huh? Oh, Manu Kokocha, or the evangelist, Dr. Reverend Mrs. Also, back because it's a no go for you, aka no go for you. I don't to phobia be by Mampenino Kobi Ghana, a Kumasi Hadi, and Moyan baby baby, you know. Share a Christopher. More money, your margin say, I'm going to be my president to be bow. So, say, and they in say near Twaba. Sir, but I didn't answer for no come on say. Ayana, I am your president for no come on say. Who could a domo besro domno? Okay. I'm fancy with him say, Domino Crom no babesro. So, Cotomame. Cotomame. Now, when you say I come for no, I saw for no, I'm sorry, my mother's a babus with you. Almost I am a client. Ah, I'm not a client. So, what to marry now? Over marry. Wow. So, I say, oh, Mimi Timas of Graco Bodio. So the Uto Mon sorry. Eh, sorry, so for Obiso be friend say Obi Abuni Kwasia. Ne so so. Obet ma bodu. I say we say many abre me bom say an kono nwam ko bondua. Ampa wakobo. Akobo man sakra kan sika. An say na nipa nsuro nyame. So ti ase. Me so okwa won odua na ode nsu no de kobo ne de on kan no woni tirim. No kan che say na nanum ni ni. Won hu sukuro no akoda ne. Betima dana nanum nyina. Ne mo kwa ya santan so nyama ya a fa jira kwa nyama makoda ne. Mudua na mane nte da nsukuro no bodo tirim na ka che se focus ya na nsa no gu ka che na nanum ni da nanum nyina hwe okay black yenwie akade hwe me ka search agrada mo wanchi ya wo mo agrada mo sei wanchi wo mo na koboye ana me che search ya wo mo so wo ma amfre mo katachi enye wo mo na amfre o aban na amfre ye nipa na wote konfo akonfo ya nan mu o mo se fe na efo bradwo ase ho minim so afiri wo so da so wo ho mo representative aduo mi kura na boche wo se fe na se efo bradwo se ho ahwan ada aduo mi baba bia no mebusa din ni se woda so wo ho gina konfo nan mu ana se na so e konfo de a woni asofo nkobọ mpae ana abese nko no kosi manan ni e wo konfo ni e wo sofo se mu bomu anke ye frɛ mo mo ye ba ko ase nke frɛ mo mo baburu ye na chiche ni mamu minim sofo na minim o minim nipa minim sofo na minim konfo minim nipa so ti ase e di se akonfo ye beja abato na wo mo ba ye ho ya kasa mo maja abato a enti asofo betima ma makoto ana wo de kan kura se meme ye sofo a nka me dom ye sei o mo do so enti se me se meme me domu bia nto aba Ghana ha wo to a me wadwuma me ye magai 25% omuko so ti ase ne ye nhwe se duru ho a sa percent na de to aba wi ni no o mbenya na wow ba mo pese mo kire se ye na nanom de ye nka ho eni ntina santehine so aye kese no cause nye santehine a konfo bia gu nsa first thing obedi ka gu nsa ama ne santehine ansa kwena na adwuma so ye no waye enso akonfo do se na bompa ma president meme mo omo na president ya bomu nida ebi onyanhu de won hu mi na mso hu no o president do nyankopon e first santehine ni mi santehine na mso mi no tie mi yonko asofo nso mo chia o mo do mo chia me nyi Lawrence Tete ni be ko si sei yente Ghana ha na man ya Nigeria asofo TV Joshua na TV ai no so na ne bompa ya ma timeless timeless ko ho so be wuye onu anka so be wuye kura so nya throat cancer enso konfo be na nya throat cancer wa wuda no kro ho ba asofo mo nka so ta se he asofofo mo ha o mo ho enkremofo mo ha o mo ho o mo nyina beto yen ye ne ye masters na wonu se nyam nso mo ngwa na ya mfrem enkremofo nso ka ho o ma yinkremofo firim o ma nkobo bi me se we ayampa ye no ayi
Mpaye. Na se nkramofo kwa mpaye ya se Kristofo die mboi. Na se nkramofo nye collection. Amunye collection o. Amunye praise and worship. Ah David. Na nse na me hu kramoni ba bia na obo deliverance. Ewe. O social media. Ah bono wo. Allah kwa kubadu na kum. Na nkramofo bi die be di na tem no. Na agro. Black. That's what. Hwe yenwie. Open tema koyi. Hwe Ghana asofofo ho. De metimi aka kire mo nse. Omo nhyɛ ase nka nokore na oman Ghana ye ho ntoye. Okay. So omo ka nokore a ye nyina ye ho betoye. Omo mpanyi aba mo ho sɛ ohia mo moa. Because ohunu sɛ bia bibi nkoye. Enti mpa ye omo bo oye. Omo ntimi anwura parliament wa hu sɛ obi te ho a wo bu aban no. Eno ye kan ye shout. Ye kan ye ntiam. Ye kan sɛ? Ye kan boko. Ensem ha o. Woni mi sɛ na anu ye a kwabre south ha ye this year wa ha yi. Last week Sunday nipa bia kwashi ne fie a wotim. Oh. Sɛ omo ye ndisi fo na omo sɛ aban na nipa na omo no pɛ ne sɛ government empointing for DC you know. Anya onu ne nyae omo amfa wo no ntino de omo de ma omo ne nya adwen to omo kwashi fie a ya aban fie. Asofo man hu. Hwɛ na anu ye ndisi ba yi. Hwɛ aban agapade a nipa atuma sɛ no a yensa fa sika nkoye empire mko be nyina ma hu hwe friend ye si dada excavator ye hye no e wo Ghana ha o ma hu hwe galamse ye tu sensuo o ma hu hwe condemn na aban no kura timi ma bi ba ena wonim so mbeto aba mtimi koche condemn nyina se yemfa mo yafuo no a ye sɛ ye nsuo e ma yaduane poison ekuye no asofo ahu ne nti asofo pa mo gina bia wo Ghana ha ne sɛn be ba beka na bɛn se ye bom pa ye ne nche me kan ya boy ya kaka ni ase touch omude baba Ghana hwan na tuma bompa ya ma isolation untere na hwan le di wo mo mampanyin na oga hwan na sofo no say dey o master ya panyin oyi o sha ase o na make say Christian Council aha onso wo mo no ho no Lawrence Tete wombi hwe ati Christian Council hwe madi wo mo ho ya opa na nsen ma bi bai social media so no so wo ya adwuma Christian Council ama sebe ye papa dum chedu a obedi na yira tem ma sebe ne ba nyina odibedi na tem so oye Christian Council ye hu Christian Council from Bible nten be ka say onye ye nkrofo no bia oboa ba dum chedu a chi ni tum de na opa chew say ayemfum so nti Christian Council ye adwuma ye te na mpanyimfo didi nkwala didi mpanyimfo atem Christian Council mo ntoma metu obi afo sa de nkwala no mo ye na de no mi se de ba ku kasete panyina mo ma ye hwe ba mo te so mampanyin ko so mo mpaye de ma so ra hye instruments abegina kwa ho bo mpaye okay awuja abeka so fo no won nti wo pese o twa so wa mobi won ka ho onya asore wa modo ne fie ti mo nka ho na se mo de mo mfata Ghana e fata ne ya mobi mpaye we yeho afo ka ho ana yeho afo ka ho mpaye we ye fra na akọ nye ne ya mfre mu yen ye die nim so mo mfre wonim se obi open no kra na fra konfo wonim se obi o man mu a so ye ohene so ye president open no kra nko abefra konfo ba open no kra omfre ti ususu se nka saa da no nka ye mfre ye mamo so mo nyamo de se bi akumase ana konfo mo so mo achia on se ba me kire wade ye no se santehene be ya de a we ya obetwa odwire wa ma ye time a ye de be kom ama ye day mo de be kom ye de be kom enti saa bire yi na ya hya se yi musuo ade be yi musuo be ye san bi e be block kwan bia no na ye sisi ya no ti se na anu ya wahini bai so ti ase ensuo betoi se suma nkwan keka na mabum esi ya no se onhwe because se ensuo taa no ndi ne bebo yeah e be ka so wo me se suma nkwan na wo beti wie mo be den yo wonko na santehene se bibi nti na won santehene ntia pa wo na otimi na duruma ne no woni santehene doctor enti se ne ensuo keka mo ensuo ato ahwe e na santehene so bodwa na wotena se kem ensuo to cross wotenem kopin ensuo bepon se yale nkwa yale na omodwa o so yale nkwa Mate Black ye wie ye wie fatum ni ye wie ti de na ye ode de na ye ode se de ye me de asema ye kan ye nyina se me ni age wo ho ana wo sirisiri se wo woni misa asore ne nye papa na me maka de ntina me si ma stress so be kom ade oba ye be boa wo ye be mo hu ade a wo ye na o man ni mo enye ene ade a wo ye nyame mpe
de mu ye ni nya mpe ma gigi asori mesika aboa no de mo nko na mo bo life utinya me pede mu ye so bo life o mo na me boso na hwe me awusia mada black ase dada mo nso amoje bre hwe ye da maso wate ni me boso na hwe me o ene ye bedi nkomo na wonim se me boso mo hwe me dia ade na wo sofo de wo gi sika o ho se wo de koma nyame o ma me mpon na asa ka se hwan na ma nyame bibia wan hye na mu pa bonefo na se nyame babo bia ju so gi bibia sa o se fa we kakre so me hwe se me osoro fence o kan we na so no chance me na wo Nyankopon tinzuom wo se ukobie fence wo soro abusiafo ma dada yi wo ma me mpon on se Christopher quotation bi o se nya Yesu so kwesisi baabi amai baby papa amai o kan say o se okosisi baabi amai enye no kore me bofuma ba kire mase so on sisi enye baabi kore wo se tena bia pi wo magya fie se ka ente saa ka me kwa kwesisi baabi amamo sin ka ente saa ka menka se me kosisi baabi mamam Kamen ka se tena bia bebre wo na wo se wo kosisi on ha anya sana asebeti o de ma me wo se tena bia pi wo magya fie opa Christopher no comment section mo ma me kan kire wo se tena bia pi wo magya fie se ka anya saa ka me komna kwa kwesisi baabi amamo te se wo tu hoi na wo sisi dan bebre na wo ba panyini wo se me mati group bi we de mpapa me ye ko mpapa ho se ka mpapa ni baabi a mo betena de aka me makwa kwesisi bi ne mo mpapa wo baabi ni de me ha me ho nko tena ho na me musika na me de kakra me ya na nti ne ye be ko hoi fa na Yesu ba wa twa o twa bro papa ne papa o twa bro papa se dada like me party away you know esoro hwi ni ho I was afo me party a black here na me mpe me se wo de ma me mpon so bisa mo afre nyona de mbae me nam de obae na ba bia me no kasi ya me se mawie me ntia aso che obi anu nche si me na me se che obi anu abona ba so se de o kan wani je ho manage ho mate wo de bate nti wo de kan kore MPP tab Ghana so for bompaye NDC tab mo se bompaye ye kan Japan ba sa bompaye hunu we mamo mo o se kan Japan tim ko gunsa ye nkire president aba say wo gunsa kura wa tablet na ka wo kura mahama nka ba ye ka 24 ka sa da we a wo de ma wo mo se o mo bompaye mfa nkoma nyame ya me ba bi ma me ma time enka wo se nkomo konko bompaye wa tablet na so so ati ase masama mpa bebo wo mo bibi na akire wo so abe so da ya aka akire wo ni ntina ahemfo no o mu ko bam ko bompaye ko gina nanum tumi nipa wu anu onwu ye body na asai right ti o se obi o wa we koto da no so ba ye kura ye nyina tinyi o mampanyi a wo o man kwala asofufo bebere kura wo wo osa o mu ntimi nsa asofufo bebere anya osa o mu ntimi nsa wo ebi kura nya sugar mu Johnson tentem papa so be bompa ya magana so ye hotini ya wu ya hempa ya chide besi awusafo Nyansapo TV suni efru na de komba black me man time producers me ba me man time me se me pon so won pon na me se me pon wo de ma me pon why me wi ani edi no ntu de wo de kan krese asema o kan ye nyina maji atum ba ya de wo de wa kan krese mpaye wo de kwa adwendwene mu a enam che se enu anu waka oman ye wo bibia de aka ne se edi nyansa ne nimdie ebebuo o se mpaye eye omomo bi enti se no se sia ne se china me kwa parliament ko ka chira kufu ado se na ewura mahama se masonda ye na me ne yira da obagia tuma na wonye ntum so ye konfo masonda ye sofo be kan de obagia di se sofo bia ne yira da wasonda na ne yira da enti obagia tuma se enti oba na nyim tie sofo da asoma be samedi aha o me chese me ntimi nya me nya mampani me okay me fa ne se me na me se masonda ye o yire nyim na nyim na o yire nyim no me so na na o yira da enti nyinse ne ye me a o de be me na so wo anu ajoba so na be kan tinyansa bia nim owo anu ajoba daye ntimi nyim oba so chache tinyansa bia nim empa ye ntimi sese oman timpa we nyansa bia nim me that's why yeah awusia mada black ase mo amoje brehwe me me so me damase Nyansapo TV suni enen so ye ne bedi nkomo fa empa ye a ho Yewura Mampani John Dramani Mahama His Excellency woni asofo ahodo no bi ni NDC amonyoko no mumpanimfo a ebi ya asofo ni ade wo mu hia ye bom paye 1st July no na course Ebenezer Kobi unum de dia wango Ebenezer de di ka hye nkom Ghana ha first say Mahama ebe ye president eduru ho na Mahama mo de aseda koma osu bempa otuna na so de musu nyina
mu wi am so nsan ko bompa boko enti abusua ha na yenkomodie do ye de sie me sese ne ampanya ka so ya yi mi black achi a ene o ma me Ebenezer ase dan de on fa nko o de beko on fa nko mi din dia so na ba Kofi Mensa Abrampa oba de na nanom ya dom eto bosupa guye no baye ne yemfodie so enyini from a man from a passa isa aboy en ho biemu ade kyenye te se ye besan so ade ehia biemu na ye di nkomo e wo ye fidie so hye no so se ne ne black power ene be di nkomo ene back to back benkum ne nifa me anansa ne kokromoti benkum ko ya de awo me ma metwe me ho ne bufu a na asemba na ode ne be besem se me na betena ho kan ya na de bae nti obade ya to bo a ye besan so ehia mo amoje brehwe ye nyina ye da mo ase black so chi asofo na ekobọ mpa ye nyina da se ne me da me nchia wo mo me nchia wo mo nyo na de me mpa be mo na asofo ne ntese mpa ye mo kobọ ye no me no mo nya adwene ye mpa mpa e bon sesa obade ehwe ye nyina ye so da wonum ye obade ya dom a ye besan so ehia wo Nyansapo kasampa nyi so Nyansapo no waje so say yes ane no badwembem makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fefem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame